Assalamualaikum. Bu Sri arep gawe mie ayam. Lho, kayak belanja angge mantu. Tuku iki mie 3 mie telur 3 ayam. Regane iki 2.104.000. Tuku sekarang gak nek wis gak balunge jenenge apa to Mbak Ditake? Gak terusane setengah kilo 16.000. Enak dasar gua balung. Tuku timun tuh digo acar. Iki ne 9.000 timunnya lararam sekilo lho 14.000. 9.000. Tuku cahe cilik gak apa-apa. 7.000. Sawi iki lho, lho ta. 5.000 gede nak buang kok iki ceman kok ndi iku jare. Tinggal 5.000. Separuh 3.000 Mbak Sri wis tuku utuh besar 5.000. Gede nih masalah. Terus buke tuku daging. 1 kilo regane 36, Nak. Tapi kan tak godhog, tak buat banyune. Dadine kolesterolnya benjo akeh mlebu ning iwake. Buke wis tuwek gedhe karo nem-nem muni nak makane Pak di kira-kira hati-hati. Aku ki arek langsung masak ayam. Bumbune brambang bawang, merica, tumbar, miri, jahe kunir, laos, kodong salam, jeruk, dong serai, engko gulane aren. Iki komplit bumbune iki. Jeruk, dong salam, serai, laos komplit. Tak ulangi neh nak kleru. Iki dikai kunir barang kabute. Iki jaine tak tutuk lho. Tak berarti melayu. Gula anak susah Mak. Iki kok di kulit iki kok digoreng, diwe bawang, dienggo minyak ngono ya. Gula tak isine kayak iki godhonge cerai. Cilik ber cerai putih nek. Loh, ayam tak godhog ngurai kolesterol. Iki ne dodo mentok jenenge apa to ngene iki lawak iki. Kaya dodo ngono iki dodone iki. Tak wae tumbar. Pakai tumbar loh. Ini merica ini pisang. Merica. Buatnya kecap, asin. Ini dikai masakun rasa ayam. Ini garam iki apa? Ira haluskan terus. Genre Bu Sri kira ngeleram orang yang nak saiki nak akeh bisa yo nek. Kita nak karo olahraga Ibu Sri. Lho wis bar lho nak ngulek kuwi. Nguleke karo tangan gak di blender. Elase wis tutuk. Buke arep ngulek lho. Brambang bawang dienggo minyak. Kasih uyak ben enak. Ben sunyu. Lempar kabeh rumah Bu Sri. olahraga bersih.
Iku nak lembu. Bu itu goreng iki goreng sampai garing untuk minyaknya. Nak ngulek bawang bu ikan bandeng itu buang nih. Tak serem-serem tak ngono wis. Buke langsung tak ngirisi timun ku juga acar ya. Nih. Iki mah tak kubah, asal berarti kelek ki lho. Begini. Sik, model iki ya, Nak. Model sapi ya. Apa ya? Sebentar lho, Bu enake model. Tak tumpah kene, mejane bek nak yo. Gede aku arek tak irisan. Tak kupas e. Bu Sri ki duwe kupasan ngene tapi kok takut to nganggo. Ora belajar aku. Acare wis tak gawe ke lho ya. Langsung tak ngirisi, langsung tak gawe pisang. Wis caranya nyaruk. Asale tumis bumbu. Ini bawangnya perih. Terus tak irisi sebelumnya diirisi. Bismillah. Gede-gede, enak kobong. Aku karo murup nek lho. Karo mulut nak. Lho. Aku karo mulut. Kita sambil proses bumbu wae. Air itu sih tidak untuk kompremos. Bajunya semua langsung tak semprot ini loh. Lepas saya buset, tak wae gula tak wae uyah sate bejoto. Kaya gula ta busri jan banget tenan. Bisnya kalau uyah ya gula. Dan. Maklum, tapi bercabang-cabang ini bercabang-cabang dua. Pokoknya kalau uyah ini gula teman-teman. Ben harus naga tanah ki lanu.
banget. Kita masukkan langsung, masukkan karo sering tutuk, tak tutuk enak kalau jenis ini kompornya ngurek nak, tutuk enak jam dulu. Bianter, sering tutuk bianter. Gulanya aren tak masukkan. Ini godong salam, godong jeruk tak masukkan. Oke, ini harusnya bisa masukkan laos karo serai, karek godong salam, godong jeruk, gula aren. Yes. Kalau wis tak pas, tak pakai atas. Sambil ngkas kulup, berumop sih. Aku tak langsung masukkan. Tak tambah garam, kan wis sate iki masukkan garam. Masakku rasa ayam biar nanti segar. Ini gulanya searen. Tunggu mob ya, langsung mau langsung ayam masuk. Tak cepat nih kabeh. Kecap tawon bentuk lambe sih mangan itu. Oh, tak kira mati enggak dong. Kecilik ora ngerti Bu Sri. Cek montek. Masuk tak masukkan sayap kelep sepenting sayap tak masukkan ganti ceker tanpa tulang tak masukkan, kita cuci rusak wajan nih loh. Yuk aduh ini Bu Sri nak mama sing komen nak bar mak kon ngeterne ya mulai aja foto nak bar mam diterne. Ayo hari ini Bu Sri gawe mie ayam gitu loh nak, siapa yang mau sini yo. Langsung kecap, kasih kecap asin secukupnya ya, rasa 3 sendok bisa saat ini ris. Wis mateng tak rasa nih dari perang apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ibu karena goreng loh, godok lombok, tak godok lombok ya. Ini terakhir kita ada masukkan daun pre. Nak makan enak kan oke. Yes, dipateni. Bu arep
lombok, tak empas, gede goreng. Iki mah tak kumbah nak, tak umbahne ya. Tak umbahne, apa? Gak memak ya gitu. Aku itu kumbah dan itu. Masa kerja ya mbak? Iki lombok iki wis mateng, tak pateni. Lomboke wis mateng, sebatin. Buke langsung goreng iwak. Iwak kulit dienggo minyak. Barate oke kan? Iya carane. Ikan harus metu minyake, langsung karo dia diwehi ulekan gambang. Tak wajan ya masyaallah. Ini kayak gaji itu goreng ya enak ya. Ya Allah kan kulete gak cuma ngene tok ya piye iki ora ayu gak apa-apa penting sing nyekel kamera ayu. Wis tinggal ngulek sambel. Kita ini ada kulit. Ini ya mbak kulit. Ada kulit tak coba ini kok. Apa ini guys ini? Kosong nih tuh. Masuk kulit cukup sambel. Ini belum mbok. Tuh, sampai kegodok ya loh. Nah ngulek bawang ya. Gak apa bawang enak. Tak ulek ya mesti. Garing mbak. Garing mbak. Entar mbak. Dispin ngomong. Kasih sini mbak. Ibu yang nyambel. Lombok tak godhog. Wis matang-matang lho lomboke. Langsung godhog mie. Kayak ini semua. Ini sih tak cilik loh. Tidak sulit tidak tak kena peti. Nambah kok. Panas ya stop brandim.
benatus dulu. Guling berarti kok. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Nih, acare. Iki sawi hijau. Komplit iki. Sawi hijau mari sehat iki. Iki suwine. Ini panas banget. Terima kasih ya Nah sudah ngikutin video ibu sampai selesai. Tunggu video selanjutnya ya.